Сендерварри дорогинжи Шура Чулзен физкультуруба сывлых центринжи паттырзен шыржывы Россия шайынжи проект выйльджи. Піррамыш смену ужыльджи. Онда республикратада унын тулажынжи пурнаган ажазем келсе шетреш. Візіне шыржыв история, шыравыжы, ырылық кызыкландарать, пірлештереть. Паттырзен шыржыве шарба история лагере келзешитне ажасем пірремыш кунах калашников автоматне сүтсе бұштаржыш. Хайзене ирекле кере жүре терслеріш. Шыраве шынжы выртынлық сене бұқсадухрыш. Шабу жура хайзене мәнлетіт малыбе палашрыш. Шак паттырзен шыржывне ежін майан дейбір чималдынақ. Баскетбол лабами тузаходымры, волейбол лабами тузаходымры, тада асла жазым вали варка тұрымыр, кежіне жазым вали варка тұрымыр, халі берен шене футбол лабами, онда ажазым шавдарынчын келіштерзе хваляшы, шене павильонзем лартырмыр, бұл павильонзенже ажазым канны бұғытыра керзеларашы, тада візем онда тірлерен ешсенбе, хайзен бұғытне ертерме бұлдарашы. Вундвады гуна жазем спорт падуслы болеш. Візем Россия шар история тада социалы проектывасы программызыне алайлеш. Шавын бегех яш кереме хизепліхына зембе, ветеран зембе, пір-бірішре палырны шин зембе тюрбулу земкедеші. Республика Каларым Вали Татьяна Матросова, Леонид Петров.